Lep pozdrav, ljubitelice in ljubitelji nogometa še z komentatorskega mesta. Začenja se nova sezona prve lige Telemach, tudi za nogometaše Olimpije in Mure. In ja, takoj imamo v Stožicah že čisto pravi derbi. Vemo, da rivalstvo med Ljubljano in Prekmurjem, kar se nogometa tiče, že dolgo obstaja. Vemo tudi to, slišali smo spet v studijskem delu, da Mura, odkar so Stožice domovanje Olimpije, tu sploh še ni zmagala. Ampak vemo pa tudi, kakšna je situacija trenutno v nogometni Ljubljani. Verjamem, da so si predstavljali pri Olimpiji, da bo izhodišče pred tole današnjo tekmo povsem drugačno, kot je zdaj. Pričakovali so nekako, da bo Olimpija seveda preskočila Kajrat iz Almatija in čakala na drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Potem bi bila seveda tudi tale tekma z Muro tam nekje vmes. Ne bi bila recimo temu pretirano pomembna, čeprav je seveda res, da Olimpija brani državni naslov in da je pri Olimpiji vsaka tekma pomembna. Protnikov kazenski prostor. Nekaj težav za obrambo Olimpije. Kurtovič dostrela to, da prek vrat Mure. Absolutno nevarnejši nasprotnik v prvih 20 minutah. Pobude. Ampak morda bo zdaj drugače. 29. minuta se izteka. Mitrovski, Strajnar je odbil, to da samo do Agbe. Agba lahko tudi strelja, nevarno je bilo tole. Peter Agba, mimo vrat, ostaja pri 0:0. Antem Šimunđo je seveda blestel, bil tudi slovenski reprezentant in takrat zelo uporaben za slovensko reprezentanco. Če se spomnite in zavrtite koledar nekaj let nazaj. Recimo po stilu igre tudi kar podoben Agustinu Dofu. Tule pa zdaj morda priložnost za Kojiča. Pinto tam, Sana je blokiral strele Stonca. Če bi imela Mura več denarja, bi bilo drugače. Tu pa zdaj diga v priložnosti Pinto! Brani Strajnar. Diogo Pinto, podajalec zdaj proti kazenskemu prostoru, kajti ni šlo za podajo pred vrata. Mitrovski pa zdaj išče s podajo Jelenkoviča. Priložnost za Olimpijo. Brani Strajnar, Jelenkovič pa je tako ali tako bil v prepovedanem položaju. Če v čem, potem je seveda v teh dvobojih po tleh mož na moža Agba izvrsten. Ampak manjka mu seveda nekaj v kreaciji napada, kar bi zdaj potrebovala Olimpija. Ampak tule je podaja proti Kojiču. Kojič gre sam proti vratom Mure. Kojič pa je preveč nonšalantno zaključil. In tole bo samo kot za Olimpijo. Dino Kojič je poizkusil tule spodkopati žogo in jo poslati mimo Strajnarja, ki pa je bil na to pripravljen. Agba. Marin zdaj z dobro potezo Kojič v kazenskem prostoru. Padel je Kojič. Pa zdaj Marin strelja in gol! 73. minuta, 1:0 za Olimpijo. Antonio Marin, džoker iz rokava Žorža Sima. In Olimpija vodi z 1:0. Ko se je zdelo, da je Mura v tem drugem polčasu tista ekipa, ki bolj preti nasprotniku, je zdaj udaril Antonio Marin in Žorž Simao zdaj lažje diha. Imel sem občutek, da je Marin takoj po golu pogledal proti klopi. Nekako z razmislekom, mislim, da zakaj ne igram več. Takole je na koncu Blanko vknjižil asistenco, potem pa krasen gol Antonija Marina. Tole ne zmore vsak. Kakšen zaključek Hrvata. Ja, Dinamova šola. Ilirije. Kouter. Napaka zdaj ni na Koutera. Durdov se je odlično znašel, še vedno Durdov strelja, brani Strajnar. Pa potem Pinto. Tam
Prvi polčas ste se borili zelo dobro, bili dobro postavljeni v obrambi, Olimpijo omejili na minimalne priložnosti, ne nazadnje tudi na koncu. Njihov edini gol je bil prava mojstrovina. Verjetno kljub temu, da danes ne odhajate domov... Ne čujem te ništa. Izvinite. Verjetno glede na današnjo tekmo, prvi polčas zelo dobro v obrambi, minimalne priložnosti, tudi v drugem bila je potrebna mojstrovina Olimpije, da zapuščate danes vi z 0 točkami. Verjetno je nekaj grenkega priokuska, glede na to, kaj se je dogajalo na igrišču. Pa da, mislim, kada izgubite utakmicu morate da čestitate protivniku jer je sigurno zasluženo pobedio, ali ne mogu da se otmem utisku da danas nije pobedila bolja ekipa na terenu, nego iskusnija. Mislim da smo malo naivno im poklonili taj jedan gol koji su uspeli da daju bukvalno bez šanse. Bila je jedna šansa koja je bio faul pre toga i već se javio VAR, tako da sem toga nisam vidio da su imali neku 100% šansu. Mi smo imali 2-3 svoje situacije, evo i sad smo imali 100% šansu u 90. minutu. Nismo uspeli da damo gol iz te 2-3 situacije. Kad igrate protiv Olimpije i ne date gol iz 2-3 situacije, onda je normalno da budete kažnjeni i da izgubite utakmicu. Žao mi je zbog momaka, žao mi je zbog toga što znam da su dali sve od sebe, ali sa druge strane moram da budem zadovoljan jer mislim da opet danas nije pobedila bolja ekipa na terenu nego iskusnija. I mislim da je to danas presudilo i možda to neko njihovo iskustvo gde su na kraju to poentirali. Ampak verjetno, ko govorite o teh izkušnjah, so tudi danes vaši fantje pridobili prepotrebne izkušnje za nadaljevanje prvenstva. Ne glede na to, je to šele prvi krok in verjetno tudi vidite pozitivne stvari. Ma naravno, mi smo rekli da ćemo ove sezone da trpimo ovakve stvari sa našom decom i sa nekim momcima koji imaju 18, 19, 20 godina, ali opet kažem, mi možemo samo danas da budemo ponosni na sve te momke, jer to su momci koji su do juče igrali omladinski fudbal, koji nikad nisu bili seniori, većina njih, i mi smo danas završili utakmicu sa 6-7 njih. I opet smo imali šansu u 90. minutu da napravimo barem 1-1. Mislim da smo to potpuno danas zaslužili igrom, odnosom, situacijom na terenu i ponavljam, čestito bi Olimpiji, nose 3 boda kod kuće im ostaju, ali opet kažem, mi možemo da budemo zadovoljni onim što smo gledali danas i kako smo Muru danas videli i to će samo biti iz kola u kolo bolje, taj roster će biti malo veći i onda ćemo imati još više vremena da držimo neki ritam. Osjetilo se to malo drugo poluvreme gde smo mi tih nekih 20 minuta malo pali u igri što se tiče rostera i fizike, ali opet kažem, ponosan sam na ove momke, mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Čestitam Olimpiji na pobedi, želim im sve najbolje i opet kažem, idemo dalje, okrećemo se sljedeće utakmice, ovo je maraton, nije trka, tako da tek je počelo. In vidimo se še tekom tega maratona. Hvala i vam. Hvala i vam. Jaka, danes kljub srčni, borbeni, žilavi predstavi bi lahko dejala, Olimpija ohranja 3 točke doma z eno mojstrovino. Verjetno ostaja nekaj grenkega priokusa, glede na to, kar ste prikazali danes. Pa ja, seveda, mislim, da smo odigrali eno enakovredno tekmo, pokazali smo, da se lahko kosamo vsemi v tej ligi. Imeli smo svoje priložnosti, imeli so jih oni so izkoristili, nam je nekaj malega zmanjkalo, ampak nič, strniti glave, trenirati dalje, pripraviti se na naslednjo tekmo in iti po nove 3 pike. Tudi trener vas je pohvalil po prvi izjavi po tekmi, dejal je, da danes na zelenici ni zmagala boljša ekipa, temveč izkušenejša. Kako vi gledate na to? Ste tudi sami kot zelo mlado moštvo danes že pridobili nekaj dodatnih izkušenj, kajti ne nazadnje prvenstvo je še dolgo, šele prvi krok je tu. Pa seveda, da se more poznati to, da imajo oni izkušenejšo ekipo, ampak mislim, da mi z našo ekipo lahko pridemo zelo daleč in samo s trdim delom, z borbo, tako smo jo prikazali danes in da nam naslednjič še sreča malo nas pogleda. Če vas morda samo še za konec lahko vprašam, ko ste se pripravljali na to tekmo, videli ste že 2 tekmi Olimpije, ki je odigrala v Evropi. Sta bili tisti 2 tekmi vodilo, kako se zoperstaviti danes, kajti še bolj brezzoba je na nek način delovala na trenutke kot pa na evropskih preizkušnjah? Pa ja, mislim seveda, da smo se pripravljali glede na te tekme, ki so jih odigrali. Saj imajo tudi oni prenovljeno ekipo, novega trenerja, neki novi principi. Tako da smo se na podlagi tega pripravljali, mislim, da smo se dobro pripravili, ampak tako pravim, malo sreče nam je zmanjkalo in gremo dalje. Vso srečo, prvenstvo je še dolgo. Hvala, hvala. Prvi put, čestitke za pobjedu danes i za vaš gol. Kako ste ga sami vidjeli? Bio je prekrasan gol. Evo, hvala lijepa na čestitkama. Mislim da je bila onako dosta teška utakmica, pošto smo nije izlikali sa puta iz Kazahstana, težak poraz tamo, možda malo i neočekivani, ali na kraju mislim da kad sve skupa zbrojimo, mislim da smo zasluženo uzeli 3 boda.
Šta vam kaže trener kad vam kaže da sad idete u igru i vi u 5 minuta zakucate gol? Je li je dao neku posebnu poruku kad vas je poslao u igru? Pa nije ništa posebno, samo da budemo agresivni, da probamo uzeti svaku loptu i da naravno zabijemo gol. Kako gledate vi sad na ovu pobjedu? Znamo da svi da je Olimpija državni prvak, ali puno novih igrača je ukupno. Morate se važno malo še uigrati skupno i ova pobjeda verovatno i za sredu kad stiže nova europska utakmica da nešto više. Pa je, tako slažem se. Došlo je puno novih igrača, došao je novi trener. Prve ove utakmice smo malo se još upoznajemo, ali idemo utakmicu po utakmicu. Ova pobjeda nam je bila vrlo bitna. Nakon onog poraza, kažem opet u Kazahstanu, da vratimo, da skupimo glave, da pobjedimo pred našim navijačima i da idemo puni samopouzdanja u srijedu na novu europski ispit. Verovatno bit će podobna situacija, lako kažemo. Verovatno bit će protivnik koji igra malo bolje obrano i vi ćete imati više loptu, ali iskati ove male situacije koje danas protiv Muri. Jer je možda što promijeniti još u vašoj igri da, ne znam, ide žoga brzo, da prijete do više šansa nego danas i prije u Kazahstanu? Pa dobro, kažem opet, ovo su početne utakmice, još se upoznajemo. Šta trener želi od nas, mislim da to ok prenosimo sad na teren, na utakmicu. Kaže koji uvijek u srijedu dati 100% od sebe, pred našim navijačima ići po pobjedu i to je to. Sretno. Hvala lijepo. First of all, congratulations on your first victory as coach of Olympia. How did you see the game? Did it go as you expected it? Well, I must say that I expected that we score sooner, but we couldn't score sooner. But I have to say that I appreciate we were not showing the stress for timing goals, so we were looking for the goal without stressing, without getting confused. We tried to do our things, sometimes better, sometimes with more difficulty, but we finally could score. And I think most important for us, of course, it was the winning, because we came from 2 matches that we couldn't win, and I said this before. We were in pain. It hurt us. And most of all today, it was the winning. How do you look at it as a coach when you substitute a player on and he scores in 5 minutes? It's good for the team, and also we all like to say that you have a nose for a substitution. The total merit is from Marin. Marin is, I must say, my opinion. I have no problem at all. I think Marin is a very talented player who needs to find his path, because he's 24 years now, and I think that he's got much more to show that what he's been showing in his career till now, and he's still in the time to do it, because it's not easy to find players like him, but it's easy also to lose players like him, if you understand what I'm saying. So I'm happy for him, for the team, but of course it's total merit from him. You said about the team, we all know that you're still quite a new team. You came in as a new coach. You have the most expensive signing at the moment, Mitro. How do you see his role in the game? Today you had to substitute him out. Were you disappointed with his performance, or how was the relationship at the moment? Not at all. Mitrovski is a player like Marin, very talented, and he was doing the things that we expect him to do, but I think he's at this moment not at the stage that he can play 90 minutes, because he came a little bit later in the pre-season, so he's getting to get the 90 minutes. If for me it's the idea. I was not disappointed at all, like Tam. I was not. It's a question of bringing fresh blood and fresh ideas to the match at that point. You're talking about ideas. How to implement ideas so Olympia would create more chances in games? What we've seen throughout the part of the season. Well, we have very clear ideas about how to score goals.
We have very clear ideas. The question is that we don't play alone. We play against our teams who could defend in an aggressive way in close spaces. But we have very clear our ideas about how do we build up the players to score. I think we created several chances, clear chances to score. So that's why I'm saying that the goal didn't appear so sooner. But for us, it's continue to work, continue to improve, to be better tomorrow. Just for the last thing, what did you see better today in Olympia to implement on Wednesday when there's a new important European match coming up? Well, to be honest, I didn't have time or to analyze our next opponent, but we will for sure analyze it, and we will have more clear ideas about what to do in Wednesday. Thank you and best Thank of you luck. very much.